me kan minister zaum tak les de chang tu in the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 aron pulu thi lo ong kati khop maya he bill introduction an ne ya po khan aron soi chianga Mizoram ina kan ma mo tak voina khovel hi village pakhat ang deu mai ni to a inkal po sung sung kan ni la ya har sa tam tak kan nei sut kian na tur ta na akal pong poimo ania soita kang khan sang hi le som panga a he bilang hi lo nei to ania home department ina an encall home department noya he da na hi man ani wangin thil hi awop ai tam khop maya ministry masa ini hun vela ya to khan ei placement agency te hi registration zong zong less than noya nisi in atak taka anna awak function zong zong kha homa nianga ya tin India sarkar lam zok nen thil thui zok ya Immigration Act te chung le na kai noi thila hian BC te ne na thil han ti nga ya oma thil lak lo tam taka oma wangin kan mi te ham that na tur te har san na an nei ni kho apo chutianga an welfare han ngai to kong a khan kong hi abai do thina ni etianga allocation of business siam thara less than waya e thil hi da an ya tun huna e bill chắc tak me ministerin bo suya aron table thei hi lom katia kanen thuak ka a thale in ka hria amar chakan member tam tak hianin soipol dikdeu thosi soipol thei chep omin ka hria Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill hi chuan atlang puin domestic kan tia po India ram chung hundang le abroad foreign ta thok turte mo in local turte mo hi atlang puin an tin zone deu inalanga chung ho chu helaya e kan thu soya changa lang te la chakan minister hianin hetiang ang bill po thatak aron ti chuak theya reilo te hianin e Mizoram chunga kan labor te domestic worker kan ti thote Shop and Establishment Act noya kan worker sote ham thatna tur te po hi he house hianin aron pulu le selagin ani hi afit thaboka kan member tam tak te po khan khalai kha anon soya kha hemi huang chung tunami ya hianin a tel da na hi tun tak hi chuanin apon nam deu zok hi ako tam deu ber wangin e kan mamo mek vo in ya dor nga ka kan sorte aniamo tin thail dang danga kan mi sorte kan driver te ompui domestic worker kan ti te en kol na chungchang te po hi thazok hi aron duan chuale nge hi ka be se tel ti kha kan sei du ni hei khowela in singsa America sarkara Donald Trump an president ta kha yanin khovel ram han sangina kan in kalpo dan kan in sum don dan te tin hathok tu kan in thon dan te po ti dang lam ngai tam ta khop maya India mi hathok tu tam tak te po an lo ho angaya chu tiang te chu khovel kal da ni ya tun bo ro ka po hianin china kan minister soi kha Immigration Act 1983 kan mana hi arei to a chumi wang chuan parliament nikum sang ni som ni pali India Parliament apo khan e Overseas Mobility Facilitation and Welfare Bill 2024 kha lo lut to in hebi chungcha a hian Parliamentary Committee on External Affairs chu committee pu Sashi Tharoor kan MP lar takina akai koina huaya khan hebi chungcha Immigration Act 1983 hi en fela rotna po mumar tak central sarkara thelu anita a chumi chu reivak lawa hian kan parliament khuanin Immigration Act po hi athar hiron tisuak dona voina hian kan man lai ani awangin reference kha kan manglo theilawa reilo te hian danglam hiron omdon nualin alanga emponi seng kha chu kum thar local a amendment te po kan ti angai le kan ti mai tur angai la vo India Parliament kha tak kha la pas ani che lo wangin reilo te pas be sei ania chuta kan han sei protector of immigrants kan ti te po kha
state an nei ro han hun naya state sang te pon an nei theina tur voina kan har sana tamjok te po hi chin fel na tur te po kha a om ti kha kan ta lang du ni adan chunga khan toy te han lu luk kan dua kan bira khan section som le pathumna noya subsection som pathumna khan private placement agencies te welfare check nei thei tur chungchanga khanin akum khatna khan welfare check nei tur khana ronda a ong khop maya amaro chu anuwa khan inject thun zom zela khan mi kumli kumnga tan thokta seng welfare check khan nei no namo kan workers te anu grievances han ngai to zine tur kha a omlo mo katia tha kan minister khanin khalai te khan kina insa de thei tur te rem changa bo rem changa laron enta se tha in ka khia tin section som pathumna sub section thia khanin min har sanna annaya complaint an theluin rang taka malak turani ti injia khania rang tak kan ti ang don lo khop maya vai ho 1 minute pore khom mai kan tia rang taka malak tur ti hi dana hian engting e kan bilang entina kar khat chung talin tiamo ne ni thum chung talin ti specific time ma om lo hi chuanin rang tak kan ti hi ahim kherem ti hi ngai to na oma chungta chu kan minister khan alo no thei chuanin nakina rem changa en non thei te siam thatte tin rules a govan huna po khang lai ta kha la khil fia deu la soi fia deu te a thalo mo o ti in kan rot bel dua hildang chu ka ngai poi mo then khat chu kan thian ten aron sei to wangin khami kha kan sei dua tin section 6 noi subsection 9 la kha license renew kuma chung license kan pe dona ni som kwa ala omin license renew hi an boi pui to tur ni tia oma kha enge ni khami chung khan atling le tling lo examination kan ti a renew tlak lo te kan en fel na ta na hun po kan in pe tam tha in ka khia a khalaya khanin akal le zel tura hianin engtin nge ni renew tlak le tlak lo kan te khong kal zel tur te kal zel tura po khan fel zok kha ru sa te po anaron ti tel tura kan nga ya di emponi se pu speaker hetiang angdan chatak mai Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 kan nei hi alom oma ama sa khan kan in nial fiam to amendment ti om kan ti ten khan adang lam em na chu ama sa ami kha chu 2008 ami ma ni seng aron chang tu department hi tu dang lam de ya thil dang lam de ani chu wang chuan hetianga athar na ka alo kalpo hian kan welcome via wa acha po kan ti via wa kan minister te kan fakle chata ka hi kan pasa arang thaya kan bo su hian thang thar abik takin mizo thalai te kan mindset po acha to mun razo ka khovel ram daga na thok tur point kan zuam kan huam kan talent po acha hospitality agat phechuan khovel mun daga kan mi te thon chho kal te hianin fak an lo fowa thil tang taka po chu wang chuan he thil hi mizo thalai te tan ham thatna tur ni in ka khia ka thop ani ti ka soin e speaker ka lo me